हेलो हाय सांग मैंने मुझे आप स्वागत करुँच आज नुआ ब्लॉग को चलतु आज देरी न करी स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। फाइनाली आम ए जाऊँ नड़िया पारिकी खाइबू जनक बारी चोरी करी पुणी दिन बेला घर कहीं ना आम ए जाऊँ आमको खुले आम कहले आम दिन डकायत बलिया हो क्या गाधे तब आम जाऊँ से आम से पिला आम सब बेले जमी बुलू सेमती मु राजेश भाई तन्मय भाई हरिहर आउ नना आउ राका भाई से नना जी कि सब बेले गामुछा गामुछा कांधे पकेबे आउ बुलिबे आउ ना हूँ मिटू नना हसटा पूरा 1,00,000 टंकिया हस कहले न सर राका भाई आम आज गच नड़िया पारी खाइबू किंतु गचरे नड़िया कहीं गच नड़िया ना हाँ अच्छी नड़िया चलो नड़िया पारिबा खाइया फाइनाली एबे चढ़े हरिया एबे चढ़ुची चढ़ी पारनी ट्राए करूची हरिया चढ़िया विफल हो गला तो ओल्ले आसला फाइनाली कई चढ़िले तो काटेणी आनिकी पारिया पड़ला ओ नड़िया 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 गला गड़ी जो पारी 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 पाइलानी क्या नन्ना पारी बोली बाहर गोटाई पड़छ आ गए कहीं नन्ना बाड़ी टेक ना चढ़ी जा नड़िया केमी लगुच कौन टे बैट एक नंबर गाँव जो खुशी ना जिते कोटी कमाओ 2 कोटी कमाओ अमेरिका रुह ऑस्ट्रेलिया रुह दुबई रुह ये खुशी एक्चुअली मिलनी खुशी ये जो महल राज भाई पिया स्टार्ट आज पानी टा केमी लगुच पूरा मीठा तापर बढ़िया चोरी हम गछ चोरी हम ये तो चोरी कर खाऊ चोरी चोरी ये नन्ना दे हाणी दे बामा शॉट तन्मय पीवानी इधर छिया इधर भीतर पड़तो कोडी ए सुखला सेटा हाण दे तापर टेस्ट अछि हो सेटा केमे लागुची गोटा उडे बड़ लागुची हां पानी को एपाडू बाहर छु बाहरियो ना मिठा नडे राव तन्मय पीवानी हैं भाई ढाली पापी ने हरिया नहीं एटा तर कौन होउची हमरा बुढ़ा ही नहीं कोडे एटा पानी टे पी दियो तेल बाहर चल आम गछरु बड़ पारी पीले तेल बाहर गया मोरा नोडिया तेल पानी तते छलाला तो सोल सोल एंद नड़िया बाहर जानी सुनी ना ये पत्ता में नहीं एंद खाई दियो दियो रो ताड़ी देबे रो अजियो हाथ रे तो मोर उराखला ना कोन बा एक नंबर नड़िया एसे पूरा उठे हन गए न जियो क्या सोदीबू ये हूँ से जो पिला नली छन्ना बेले जहाँ पाटिर नाल गली पड़ता ये हूँ से पिला आपको देखी रखु
ନା ଗୁଲୁଆ ହାସଟାଗ ବାଛୁରୀ ଟିକେ ଫଟା ନଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ ଏମିତି ଫଟିଆ ହଉଛି କଣ ବା ନଡ଼ିଆ ଫଟିଆ ଆସିନି ତମକୁ ଏମିତି ଫଟିଆ ହଉଛି ବା ସବୁ ଦୀପଟ ଦେଖା ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନନା କେମିତି ନଖରେ ତାଡ଼ିକି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଖାଇଦଉ ଅଳିଆ ଅଛି ନଖରେ ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳିଆ ମଳି ପଇସା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ତୁ ଭିଡିଓଟା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ କଥା ମୁଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉଛ ଇଏ ହଉଛି ଦେଶୀ ଗୋବର ସେଇ ତ ମଜା ଦେଶୀ ଗୋବର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଭିଡ଼ିଓ କାମ କର ଘରୁ ନେଇକି ଛେନାପୁରୀ ଦରକାର ଦେ ଆସିଲି ମୋର ଫଟେଇଲା ମୋର ଫଟେଇଲା ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ହାଣ୍ଡି ଫଟଉଛି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଟା ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ହଁ ମୋର ଫଟେଇଲୁ ତୁ ମୋଟା ଫଟା ଟିକେ ନେଉ ତୁ ଫଟେଇ ଦଉନୁ ମୁଁ ତାଡ଼ିକି ଖାଇବି ଏଇଟା ଫଟେଇ ତନ୍ମୟ ଏଇଟା ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗି ନାଳି ଲାଗି ଏଇଟା ଟାଣା ଲାଗି ଶୁଖିଲା ଲାଗି ନନା ଫୋନ ଖାଇବା ରୁହ ଭୋକ ଗଲା ନଡ଼ିଆ ଖାଇକି ପେଟ ବୁଲାନି ଆହୁରି ଖାଇବ ନହେଲେ କଣ ହେଲେ ପେଟ ହଲେ କଡ଼େଇ ତୁ ମୋର ଫଟେଇଲୁ ଡେଚକି ଗୋଟେ ଫଟେଇ ଦେ ଆଉ ଫଟୋ ଦଉନୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେ ତାର ହେଇଯିବ ତମେ ଯୋଉଟା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ସରିଗଲା କେତେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ସରିଗଲା କେହି ଜାଣିନି ଟାଣା ଲାଗି ନା ଏଇଟା ଫଟେଇ ଏ ମୋଟା ଫଟେଇ ଦେ ଆରେ କଣ ପଡ଼ିଗଲା କଣ ଆଉ ଖାଇବନି ଏବେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ଫଟିଆ ହେଲା ତ ଘରୁ ନେଇ ପାଏ ପଟୁରୀ ସୋମବାର ହଉଛି ଇଏ କରିବୁନି କଣ କହିଲୁ ସୋମବାର ହଉଛି କାମ ରଖିନି ସୋମବାର ମାପ ପାଇଁ ଯିବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେ ହଁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଖୁଆଇ ଦେବ କୋଉଠି ବସିଲେ ସେ ଖୁଆଇ ଦେବ ଛଡ଼େଇ ଦେବ ଖୁଆଇ ଦେବ ହଁ ମୁଁ ସେ ତାର ଆଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଫାଇନାଲି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ଅଲଗା ଫଟେଇ ଦିଅ ଦେ ଦେ ଏଇଟା ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଖାଇବୁ ଦେ ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ହଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରେ ଏଇଟା ତାର ଫଟେଇ ଦେଲେ ସେଠି ଖାଇବ ଏଇଟା ଆମ କଟକ ହେଲା ଏଇଟା କାଢ଼ ସେଇଟା ଖାଉନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ସେ ତାକୁ ପୁରା ହାତ ପୁରା କଳା କରିଦେଇଛି ଖାଉଛ ସେ ବିଚରା ବିକଳ ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ତୁ ବିକଳ ହବୁ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପାଇଲ ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ସରିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ 4ଟା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ଲାଗିଲା ନଡ଼ିଆଟା ବଣ ଭିତରୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢା ହେଇକି ପରା ହବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ପଇଡ଼ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇ ଗଛରେ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ବିଲ ମଝିରେ ପାଣି ଫାଣି ପାଉନି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟିକେ ପଇଡ଼ ଥିଲା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା